Umukino wari guhuza ikipe ya Hanika AIP ndetse n'ikipe ya Hanika TSS. Twakiriye umutoza wari gutoza ikipe ya Hanika AIP, atubwire byinshi ku mukino batsinzwemo ibitego 2-0. Kocha bimeze bite? Yohani, nkanjye nk'umutoza twakinye na equipe nziza, gusa natwe turi equipe nziza. Equipe yacu habaye akantu ko kunanirwa vuba kubera ikibazo cya entraînement nkeya, kubera ko twiteguye umukino bidagije cyane. Gusa ariko twakinye equipe nziza, nubwo natwe turi equipe nziza, sanzwe dutsinda equipe nziza kurusha twakina yo. Gusa ndazi ko muri football bibaho ko utakaza cyangwa se ugatsinda, n'ibintu bitatu muri football. Turatsinda, tugatsindwa, tukananganya. Ndakeka rero ubutaha busubiraho tuzatsinda. None abafana banyu murabizeze iki kuri match zikurikiraho? Abafana bacu dufite match zikomeye muri weekend iraza, turabizeza intsinzi, kandi ndabizi ko batashye batishimye, ariko weekend izaza bazishima. Tuzatsinda kandi tuzabashimisha cyane. Murakoze coach. Sawa, namwe murakoze.